KMLA ka Voice of the People's Party berkentup ya uba Adelbert nongrom na North Shillong bat uba Brightstarwell marbanyang na maulai kilaong baga reservation policy kadai ka balarim bat la don kam ban penbet ya ka mardor ya kani KMLA kilaban ha ka jingalang ha ka khat artari ujemmang arja arplai ha parking lot ha additional secretariat ha shwa ka jinglai IT ka VPP ya ka sithi bandawa pensange shwa sipor ya ka jingkhot thungkam tungjam kat ba pat penbet ya ka reservation policy. Namar jom kam mynta barsaye no sisadon ha wede barka rokom pentrekam ya ka roster system baban pai pachda kimi kabri ka reservation policy kabalong outdated but don't come ban reform ban pertama ya ka lem komta mangikom ko VPP ban mapi kum pai pa ubang yong the voice of the people party the voice ka jongi ka voice ka jong pi ka voice ka jongi lang paro ngin pen ki ban pen urlong ya kali ka jingtumu namar balai la su thok la su kor bros kata kiong hana bagade ka policy to tep sai bagade ka conspiracy kamdei ka policy kare ka jing shala kare ka jing sala persha yaki kon sama jong ka chai punre ka jongi kamot bagilong communal kamar berisi lane berisun yaki wei pak kijat beliau ni ko ban kana basai ngendam pelong komunal ya hne ki isu ngai besar wa pipat mano batmu ban pelong komunal lemba de ki isu tak he jenglo asap chong chief minister nama du yo tak ya kita ki nyangko mo hapo cabinet khan armut sipo he wah Ushim kabu, Chief Minister, ban pass, ya lembaga cabinet hari ka roster system, ban pentrekam, baban yo kabu per collection. Ngako amanong pitangkan ni, bahkan ni reservation policy kamdei kabalong an. Kalong purely illegal, kalong highly illegal, kalong beyond. Kelam legislate ka, kelam pass lembaga cabinet, kelam pass lembaga floor of legislation. Baru kelemasan lu governor. Nama terkadau ngong ya pita ni koi. Tuhan bersiap. Yang dia kon. Hadu pengindah yo ban penokam. Ya ni kecik tibu. Nak bentak kecik bet jengbiang. Nama radian sanpo senam kipor. Mata sanpo itu senam layar. Membawa badak sanpo senam mencap senam. Mana perkemau. Bakam dei ke jele. Bat kikaro. Kamdei ko bagi isi garo. Kamdei bagi je kikasi. Ngong ya pi. Ilong so concern ni ku sai pat bagi pet ya ka jong ketala sanpo senam jangkau kan kiu kahia debat kadau kani ke isu ko mangi isu mata ko jalan jumpa aten ngen pen ngin ya choplang reka kan piu pai ba hadu bagi ne yo to so ko bolong ke jingjob ndai jogi ke parti re jong kecela khamtam ki khon samla ki badai ho namat kadau sai mei pat ba ko pun kemau pi boleh yong badam kam ban pai syaka kami kau boleh ke reservation policy namar karkon constitution kadai tang kacok lene kiling lang pat ya ka akademik kau susi barang kecing donong jong jela kadai begitu iki god sama ki batubit demat kadau kau bersupai sekoi kalian nak kalian ke akademik nak kalian ke boleh putih nak kau pat kicai pelrio siteng ngerti kon pai no kan no kacung donong yang jela tingim ko aban keren sibol perat kiki bro marka por ke sabatai nginget bat kon ba nginget ti ko perkemau tan koi nginget su yang ketien nginget yang akam berkum khasi ni sotu bagane ka isu ka bangla isu e teng baro sanpui tli kisnem berkata kalong habide berkane ka reservation policy bat hagaju ka poru khamtam da ka jing rai jong sarkar ban pentrekam ya ka roster system kumba kalong nadu minship system arjar arpuar ka rukom pentrekam ya ka kalong ka bano sidang bat ka bakta yang ikum kejat benriu ho ngim doni ai ban kren ya ki wei pat nai nakaliang jong ka party isgo ba habang isgo tu ba ya ka hok ka jongi la sha ban simno kadai ka kamram ka jongi bangin wan shikman ban yakun barhakajo por ban pan ya kajing kesan kajau pai ba